Tom Close uri mu bahanzi bamaze igihe mu muziki w'u Rwanda yahamije ko Element ari we muhanzi utanga icyizere cyo kuba ikirangirire mu muziki w'isi. Ibi Tom Close yabigarutseho nyuma y'uko uyu musore yegukanye igihembo cya Afrima nk'umuhanga mu gutunganya imiziki muri Afurika witwaye neza mu mwaka ushize wa 2025. Uretse kuba yegukanye iki gihembo, Element n'umwe mu bataramiye abitabiriye ibi birori. Amashusho ye ari kuririmba akaba ariyo yazamuye amarangamutima ya benshi barimo na Tom Close. Mu butumwa yatambukije ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kubona uko Element yitwaye, Tom Close yagize ati uyu niwe munyarwanda wa mbere uzabikirangirire ku isi. Iki gihembo rero Element yegukanye agikesha indirimbo ye Tombe yanikoreye yitunganyirije muri studio, ariko kandi akaba ari n'indirimbo ye yahigitse abarimo Tampowe wakoze With You ya Davido na Omaley, Heza wakoze Diplomatico ya El Grande Toto na Progress wakoze Laho ya Shali Popi bari bahanganye. Element yatsinze kandi abarimo Da Vinci wakoze Superwoman ya Liliani, Jazzworks wakoze Banksera ihuriwemo n'ibyamamare muri Afurika n'abandi banyuranye. Uyu muhungu Element yarahatanye no mu gihembo cy'umuhanzi mwiza w'umugabo muri Afurika y'Iburasirazuba. Aha naho Element yaserukanye indirimbo Tombe. Uyu musore umaze kubaka izina rero mu gutunganya imiziki yaranahatanye mu kindi cyiciro cy'umwanditsi mwiza w'indirimbo. Ku rundi ruhande, Israel Mbonye yarahatanye mu cyiciro cy'abahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, mu gihe Dorcas na Vestina bo bahatanye mu cyiciro cy'abagore bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Rwose shout out kuri Element wakoze ibintu bidasanzwe cyangwa se wahawe igihembo. Reka tubasabe mukande subscribe ahangaha uko kuntu mugenda mubona nyine izi update genda mubona update, kandi subscribe utazajya ucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ciao.